Pemirsa yening kramene ke Daud rauh ke destinasi wisata pantai. Kramene sida rauh ke Nusa Dua, sani sampun keloktah antuk keluwihan tur kebersihan nyane. Silih tunggal nyane pesisi sani megenah ringo widangan peninsula saha pulau Nusa Dharma. Ritat kala nuju peninsula miwah Pulau Nusa Dharma, pengunjung patut ngelintangin kawasan elit sani mendaging akeh hotel berbintang bertaraf internasional. Duane ngasah punika wiwidangan inucap kantun terbuka untuk umum. Sani dahat ngedautin mana pengunjung inggih punika kuentenan pesisi nyane. Kata nyane wiwidangan pesisi irike bersih, tur toye segara nyane bersih. Punika mawinan pekantenan irike luwih pisan sani ngawinang manah wisatawan ke Daud antuk rauh utawi melancaran ke widangan pesisi nucap. Sayang sareng destinasi pesisi tiosan, kahanan pesisi ring widangan peninsula miwah Pulau Nusa Dharma kekantenang tenang. Punika mawinan sida anggen genah majang krama sane oneng rauh ke objek wisata pantai sane nenten oneng. Kanan irike taler becik anggen repressing risampun mas wagina serahina. Purnawan Bali TV.